Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yivuze imyato nyuma y'aho u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigiranye amasezerano agena amahame y'ibanze mu gukemura mu buryo burambye ikibazo cy'umutekano muke cyugarije akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Teresa Kayikwamba wa Guinée wa RDC basinyiye aya masezerano imbere ya mugenzi wabo wa Amerika Marco Rubio i Washington kuwa 25 Mata 2025. Ijoro ry'uwo munsi kandi Trump yatangaje ko iyi ari inkuru nziza yaturutse muri Afurika kubera ko ari kugira uruhare mu guhagarika intambara zikomeye n'amakimbirane. Yavuze ko atazi impamvu ibibazo nk'ibi ari we bikeneye ngo abishakire ibisubizo, ariko ko yiteguye gutanga umusanzu kugira ngo amahoro aboneke. Yakomeje agira ati, ni inkuru nziza iturutse muri Afurika aho nanone ndi kugira uruhare mu guhagarika intambara zikomeye n'amakimbirane. Ntabwo nzi impamvu ibi bibazo byinshi byanjeho hamwe n'ubutegetsi bwanjye, ariko twakoze akazi gakomeye kugira ngo tubikemure cyangwa tubishyire mu cyerekezo cy'amahoro. Amasezerano u Rwanda na RDC byagiranye arimo ingingo isaba buri gihugu kubaha ubwigenge, ubusugire bw'ubutaka n'imiyoborere bya buri ruhande. Impande zombi kandi zemeranyije guharura inzira igana ku gukemura amakimbirane mu mahoro binyuze muri diplomasi. Impande zombi zemeranyije ko zifite ibibangamiye umutekano wazo ku mipaka, zumvikana ko zizabikemura mu buryo bwubahiriza ubwigenge n'ubusugire. Zemeranyije ko amahoro n'umutekano mu karere ari ngombwa kugira ngo ubucuruzi ndetse n'ubufatanye bigire imbaraga. U Rwanda na RDC byemeranyije ko ubufasha buhabwa imitwe yitwaje intwaro bugomba guhagarara kandi ko hazashyirwaho urwego rw'umutekano ruhuriweho ruzaba rufite inshingano yo kuyirwanya mu rwego rwo kubungabunga amahoro n'umutekano bya buri ruhande. Ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga byatangaje ko nyuma y'aya masezerano u Rwanda na RDC biteganya kwagura ishoramari ririmo irizashyigikirwa n'ubutegetsi bwa Amerika ndetse n'ibigo by'ishoramari by'Abanyamerika, hagamijwe guteza imbere ubukungu bw'akarere mu nyungu z'impande zombi. Biteganyijwe ko hazatangizwa imishinga cyangwa se isanzwe yongererwe imbaraga nk'iyo gutunganya ingufu z'umuriro w'amashanyarazi, kubungabunga za pariki, gutunganya amabuye y'agaciro mu bikoresho. Amerika yavuze ko izatangamo umusanzu hamwe n'abashoramari b'Abanyamerika. Imwe mu ngaruka zikomeye z'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC ni ubuhunzi bw'Abanyekongo biganjemo abavuga Ikinyarwanda. Bamwe bahungiye mu bindi bice by'iki gihugu, abandi bajya mu Rwanda no mu bindi bihugu. Muri aya masezerano impande zombi zemeranyije ko mu gihe amahoro yaboneka izi mpunzi zikwiye gufashwa gutaha. Nk'uko aya masezerano abivuga, inzego z'umuryango w'abibumbye ndetse n'imiryango y'ubutabazi bireba bizagira uruhare mu gucyura impunzi z'Abanyekongo hubahirizwa amategeko mpuzamahanga. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'Afurika y'Amajyepfo SADC muri Gashyantare 2025 yafashe imyanzuro yafasha uburasirazuba bwa RDC n'akarere kubona amahoro arambye.
irimo usaba ko imirwano ihagarara n'usaba ko habaho ibiganiro bya politiki. Hashingiwe kuri iyi myanzuro kandi abakuru b'ibihugu bya SADC tariki ya 13 Werurwe bahagaritse ubutumwa bw'ingabo z'uyu muryango zafashaga iza RDC kurwanya ihuriro AFC M23, bashimangira ko ibiganiro bya politiki ari byo byabonekamo amahoro arambye. Muri Werurwe 2025 Katari nayo yatangiye ibiganiro bihuza u Rwanda na RDC ndetse na RDC n'ihuriro AFC M23. Impande zose zigaragaza ko zishyigikiye imyanzuro yafashwe na EAC ndetse na SADC, cyane cyane ugaragaza ko intambara atariyo yakemura amakimbirane. Tariki ya 23 Mata RDC na AFC M23 byashyize umukono ku itangazo rihuriweho ry'amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bikomeje hagati y'impande zombi bibe mu mwuka mwiza. Amerika yatangaje ko hashingiwe kuri izi gahunda z'amahoro zisanzwe yo u Rwanda na RDC yemeranyije gutegura inyandiko y'amasezerano y'amahoro izasuzumwa bitarenze tariki ya 2 Gicurasi. Yitezwe ko hashobora kubaho kutumvikana ku nyandiko y'amasezerano y'amahoro. Amerika yasobanuye ko Minisitiri Nduhungirehe na Kayikwamba bemeranyije ko bazahurira i Washington DC kugira ngo bayakemure. Minisitiri Marco Rubio wa Amerika, Nduhungirehe w'u Rwanda na Kayikwamba wa RDC ubwo bahuriraga i Washington DC nibwo ibingibi babigarutse. U Rwanda na RDC basinye amasezerano agena amahame y'ibanze aganisha ku mahoro arambye babifashijwemo na Amerika. Donald Trump yatangaje ko ubutegetsi bwe bwashyize imbaraga mu guhagarika intambara n'andi makimbirane ayo ari yo yose. Ndabashimiye kandi bifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ngira ngo ubwo hari hamaze iminsi itari mike hasohotse itangazo rivuga ko RDC ndetse n'u Rwanda bagiye gusinyana amasezerano. N'amasezerano benshi bibajije bataye amasezerano bagiye gusinyana ni amasezerano agamije iki, ni amasezerano ashingiye kuki. Ngira ngo rero uyu munsi rero ngibi ibyavuye mu masezerano u Rwanda na RDC basinyanye. Ndabashimiye rero kandi mbivurire gukomeza kugira ibihe byiza na weekend nziza. Imana ikomeze kubarinda.